Da li znaš da postoji stanje svesti u kome više ne moraš ništa da želiš, a dobijaš sve? Ne postoji obilje za ego. Ne postoji beskrajno znanje za ličnost. Ne postoji božanska moć za onoga ko grčevito drži sliku o sebi. Sve što znaš o sebi, ime, priča, ambicije i strahovi, to nisi ti. To je konstrukcija tvojih misli. I dok god postojiš kao taj neko, izvor ti je zatvoren. Zato su drevne tradicije govorile o psihološkoj smrti. Ne simbolično, stvarno. Moraš umreti dok si svestan. Ne telo, već osjećaj, ja sam ovo. Sve mora pasti. Identitet, kontrola i potreba za značenjem. Nema pregovora. Božja volja ne ulazi tamo gdje vlada lična ego volja. Kada predaš svoju volju Božjoj volji, ne ostaje praznina, već tišina koja zna. U tom prostoru vaskrsava tvoje unutrašnje dete, ne ono povređeno, već božansko, čija je priroda čista ljubav i radost. Kroz tu čistotu, tvoje srce postaje moćan elektromagnet. Ono više ne moli za čuda, već ih privlači silinom svog magnetnog polja, koje vibrira na frekvenciji ljubavi. Tada se javlja nepogrešivo unutrašnje božansko vođstvo. Znanje dolazi bez učenja, a rješenja bez traženja. Obilje te preplavljuje bez borbe, ne zato što si nagrađen, već zato što više nema onoga ko blokira protok. Ego je suviše mali za beskonačno. On mora nestati da bi sve moglo da teče. I ne gubiš sebe. Prvi put u večnosti postaješ samo ono što zaista jesi. Besmrtni svedok, čista radost i nepresušni izvor. Pitanje je samo jedno. Da li si spreman da umreš za sve lažno, da bi se ponovo rodio u telu koje voli, u srcu koje privlači i u svesti koja vlada neograničenom snagom?